April ni riat thai zinga chang hading mi eclipse dobdul kong happy par in tlompal te ka hen thei ok thami sharing kan van tu ven halai tutana eclipse dobdul kong happy par in kan chim hading mi cho dobdul chun mui timi achan neng pakhat nak apan hi naka thai zinga achan nak ding hun hale chan kong apathum naka US rama total eclipse voi zai za da changbal chang apalina zai bantuk chan ha da total eclipse timi he US rama arak chan khun apanga nak eclipse he bible silawa pathian lairel nak he ip tlaimo timi he pe par in tlompal te kavan chim lai apakhat naka eclipse achan ning dobdol achan ning ti salai eclipse jo lunar le solar eclipse ti in pani in 10 le thai ase biblical view in ta chun nak anlak mi chu lunar chu Israel ni pol na pathian ni chuprin na ase ti ase e solar eclipse ti mi chu nation mi phun pakhat ram pakhat chimrin na ase ti biblical zum na in chim ase dobdol chu thlapa ni le valaikar lak i atan liwa achang mi ase thlapa le valai chu meng nating le dong kolhon kan chimsen nating le dong ai hlat ti kha cha kan rak chon bal mi ase asana ten ai hlat ning dan he nating na tong kal nating nga tong kal lak rong ase e sana ti in nating le dong ti kha cha kan chon ning ase chu ka ban lang tar du nak aruang chu atu bantuk in dobdol achan tika zai ruanga da total eclipse asi kho ti asia chun thlapa he valai he aivan hlat deu i ni ka le he aivan nei deu tika khan ni ka kha aza tin khan akhu kho di 13% orbit timi ai hlat deu tika ni ka kha avakhu di tika chute chun valai pi kha mui lak in dobdol eclipse achan nak cho se chu eclipse achan ning dan ban se la thai zinga zai ban tuk hun ma le chan ha da achang lai ti mi kan ban zau lai thai zinga chan ha ding mi chu Mexico ramen ai van thok lai e US le Canada avan tan lai US ram chunga thong le vile khote fa ta te zakhat leng state leithum avan phet lai 2017 lewa aphet ning dan he zo tika state se an khwa chua ta khawlo in 12 million ni zo kho nak ding in arak phet I tu tana hin 31 million ni zo kho nak ding in aphet lai ti ase hi chumui dobdol atun nak area akau he mengzale thleinga kawin asate lai chu cha state khwa aphet tika hen azati in amui lai ti salowin aphet nak ram aphet nak state le khwa mun ma zonga khan achiu deuh nak omlai amui deuh nak omlai I akau chu meng zala thleinga kawin asate lai hi aphet nak state pol he fiang de un kan zo asia chun Dallas Texas Oklahoma Arkansas Missouri Kentucky Illinois Indiana Ohio Pennsylvania New York Vermont New Hampshire Maine hinha he anse hinha he tutana hi dobdol ni avantan ngading mi state pol anse apathum naka US rama total eclipse timi dobdol he voizai zada changbal chang timi kan ban zaulai 18th century liwa US ram independent nga ka te thongkhat za sari le som sari le kumriata total eclipse chu voikhat arak chang e hi liwa Carolina in New England arak phiat 18th century liwa hen voikhat te arak chang 19th century a voithum achang thongkhat zariat le kumrukuma voikhat nak achang e Juliowa Arizona in Midwest le New England ka raktan thongkhat zariat le somrukwa arak chang thani Juliowa chun Alaska in Carolina ti kha arak phiat thongkhat zariat le somsri le kumriat avan chang thani Juliowa chun Alaska in Louisiana tiang kha arak phiat
20th century a hin voisari bakte achang thongkhat zakwa kumlewa achang I hilewa hin wede boro le North Carolina a arakchang thongkhat zakwa le hleriat Juna hin total eclipse he achang thani Washington in Florida le aphiat hi kum zakhat alwan chiami I achang lewa hin continent ning pin hin aphiat cha a mitam pini mu arakse chun thongkhat zakwa le kulanga January tha a achang thani hiliowa Minnesota in New England arak phiat agot thongkhat zakwa le somthum ni a achang I hiliowa North America in mu kho arak sevena in Canada rama achang deu US ram chunga Vermont Massachusetts tepon ha hin mu kho arak se thongkhat zakwa le sombuk le kumthum July tha a achang thani Alaska le Northern New England ronga mu arak se chun thongkhat zakwa le somsari Mart a achang I Southwest United States le ya mu arak se thongkhat zakwa le somsari le kumkwa lewa hin 20th century chunga adong nak big dobdal chu Pacific Northwest le Dakota ronga achang I hiliowa tam deu chu Canada ram tuwa arakchang 21st century chunga achang mi chu 2017 lewa ase hilio hi thongkhat zakwa le kumtheriat leo I arakchan leo event bantuk in ase ti ase hun khata million minung tampi hun khata umin anrak zau na chute chun azau tu anrak tam atu April ni riata achang ding mi chu voidang nakin azol ma deu lai akhu ning tha deu lai anti chu cha tu tan I achang mi chu the great eclipse anti I zau lai ai ngai mi antam Mexico Pacific coast in 11 a.m. in Ivan Thok lai US le Canada avan phet lai US chu zan le na ji pangala minute hlei kwa tiang achang lai mi khwal an tam tuk lai cha a state local department zone emergency in timtu anak tha ten an ngei di chang apali na ka zeiban tuk chana da total eclipse he US rama achan khun timi kan ban zau na lai US rama total eclipse he zual ma deu in rampining in across mi he voiriat achang e chun ha chu zeitik chana da achan ti sia chun voin hi achang mi chu US ram revolution war lewa achang chu kho chun civil war lewa voithum achang Vietnam war lewa voin hi achang 2017 atu 21st century a hen voi khat achang hilio voidang he aidan nak chu US ram chunglonga achang e tutan avan chang ha ding mi alampi kal ning he zau a chun x pungsan ase aikal kan ti lai cho April ni riat a achang ding mi he Hebrew phung chun mi sen 1 ante ima hi Moses inauguration ceremony of tabernacle ni he ai khat bak ti zonga ante tu lewa ruang ha ding mi pakhat hi a ummi cho Trump president tuan lewa hi thil hi achang e Trump la family zong ni an zau mi kha mu kho ase atutana 2024 zonga hin Trump hi president tuan ding in tim to nak fak pi angai lewa atu bantuk in eclipse avan chan than mi he kam khat lai chun hi pathian ni US ram chimrin nak le sign pakhat asako lai ti zonga ruanak zaitika da chan than lai ti asia chun 2044 a achang than te lai ti ase I hipol eclipse achan ning dan he scientist le ni anzau ning in tuaktan asia chun an chim ning ti in achang thloma mi ase apruk na ka eclipse hi Bible he petle nak ngai ma consequences asama silawa God sign da ase timi zau na kan ban nei lai Bible cha chung tuwa van kal hau sila Bible cha kan ban zau to lai zitin da pathian ni atu bantuk in sign ang kan pek ning ase timi kan ban zau to lai Genesis angan pakhat amhe hleilia ni ka le thapa na cho God sign an sijia kha alangtar chu Bible ningin kan rel asia chun hleili na ka amhe hleili chun pathian ni chun chun le zan athen tu ding le ni le kum le chan kha zeitik inda an ithok chiu ting hal tar tu dinga wana khin chiu na na se chun chu chiu na na ni chun volei hi cheu na se
tia ti I chu bang chun ahong se chu cha pathian ni chun cheu nak ngan pe pi pathi hi asar na ni hi chun uktu dinga asar e thapa he zan uktu dinga asar ar fi zong khi asar na cheu nak na chu vana khin valei arun cheu tu dinga achia na chu sign pakhat nak apani na ka exodus angan pasha ame kul lakhat in kul thum tiang kan van rel lai boipani mosat chu atho e van leya khin nakut thlir lo khomui amui tuk a afa in afak mi ni Egypt ram kha adi lakin khu se ati mosat ni akut chu van leya khan a hleri Egypt ram chunga di laka Egypt ram chung di laka chun ni thum chung muina acha ngai ngai mi atlung Egypt mi chu pakhat le pakhat an imhu kholo I ni thum chung a ho man an in an chuak kholo asana in Israel mi an umnak a khan cheunak a ko apathum nak Joshua angan pasha ame hleini in hleili tiang kavan rel lai boipani amor mi na chu Israel mi na sina apek na nia Joshua ni boipa kha achon I Israel mi na mithu a ni kibiana dirpeng tua chun thapa nang Ajalan nerona tia ati mi phunni khan anra na chu phu an hlam na hlan tiang ni chu adir peng I thapa chu atang mai hi jahar chauka atil lom me ni chu van lai fanga khin atang I nikhat pumtuk chu tlak tim lo in chu bantuk ni boipani minung o angai ni bantuk kha chu thlana se chu nuwa se a ballo zaitin tia boipani Israel chu adau piak mak angan hlenga ame somthum le pathum naka chuna churam chu adi laken muinak ni suimalam pathum chung akhu revelation bethlam angan paruk hleini chun tu fani chakhen paruk nak aphoi kha kamu afak ngai mi linhin a I ni chu pon chianak bantuk in anak I thapa chu thisen bantuk in asendi mahi hi atoinak in zaitinda Bible cha chunga pathian ni sai angkan pek ning ase timi kha kawan lang tar mi ase Egypt ram muinak ni thum chung atlun liu ni masabik kha April ni riat hi ase Moses Tabernacle inauguration ceremony tu liu zong kha April ni riat ase tia Bible lei phim thiam thani atutan achang lai mi konga hin pe par in an dan chim mi bia se chu cha hi eclipse dobdol hi achan mi vial te laka tutan avan chan mi hi kolhol an kan chim sia chun avan thu san deuh ngai chu hleya tutan hi voidang nak in zual ma deuh in muinak atlung khomi ase tikha ro ase chu cha chun tutan hi asamathok ka ban chim bantuk khan the great eclipse tia minjong an pek nak ase bedok na ka eclipse chu achang ton mi valai sining ase ni ka le valai kar I thapa alaya aiton liwa achang ton lang mangmi asakau ti in azau mi le arwat mi zong an tampi liwa zoom tu asave mi ni chun hi biblical sign asakau pathian ni hi sign na he aminung na he communication pe tlai nak angkan tu nak sign asi ti in an ro ve zoom tu na ni chun Bible ni zaida achang lai ti mi vialte Bible ni khal chung nak akan pek bantuk in hi valaya linhin nak se raldau nak se dobdol nak an chumui thun nak se hi pol atlung mi vialte hi boipani aminung na chunga chimrin nak bantuk in bia angkan chot na communication asako ti in zoom nak leya thuk deuh in angat mi pathian mi man na ni chun an zup ning ase hi eclipse kong he pe par in tutana achang ha ding mi ase e chu zaitinda achan lai ti mi le hi achang mi he Bible he zaitinda ai pe lai ti mi kha tlompal te kaban lak tar du mi ase angai minan di lak chunga lunglop nak tam pi ka ngai